जों साइमानो थानाय 13 तारिखनि जे घटना जे खर'नि स्टुडेन्ट जे बुजाकमानि ट्राफिक पुलिस बाय क्लाङि बुजाकमानि बनि अफिसाव क्लाङि बुमानि कायसे अफिशियल स्टाफ रक बुमानि जों साइमानो जों जनो साइमांका जों टोटली नुखारो the failure administration ni failure am teke atrocities claimani students ni uporo ama belaki saya singaman condemn khayo taiba sunglukha am teke indigenous community ro sini sing sabno mark hasin jamatia kiran kumar jamatia song bobothajaka amon bagai sing saimangka sunglukha it is totally the failure of the government administration is failure haini bagai sing je students bujakmani innocent student bongna bukha borno spare klali even private parts which is totally a violation of human rights amdike sing buman lukto awon bagai sing khna 12 hours ni bagai Tripura Students Federation TSF ni bekhakti 12 hours ni bond sing dabuka 5 am ni simi 5 pm jora khana bond tongnai aro sing koine joto lukurong no cooperate khlainani joto takuk bukhuk irrespective of political colors ba jekuno caste creed amor nayawi sing khana bono joto no cooperate khlainbai sing kobogo tie up bonto tabuk sini milk band electricity je kalbari tongnai rok wedding ambulance rok amor no sing chalok return nai borok exam khlaijanai abon ni tai exam duty tongnai rok borokhe thangmanai je porikha tongnai rok bongni bagi ke sing open khlairnai hani bagai sing joto lukuron koinai amo first time ya sing saimano je incident mani every sing lui tongu every time no je incident ning tongmani amon bagi sing amon tiron tolerate khlaya government manai nai tai sing saimano je angel riang ni sakawo jeta case khlaijamani amon withdraw khaina ning thung asuno hambai John Debarma, General Secretary, TSF. Thank you.